umunyapolitike mwiza ni umuntu utavangura, ni umuntu utagira ifuhe, utagira ishari, ugira ishaka, agirira bose ishaka, bifuriza ineza n'ibyiza ko byabashikaho, byabashikira, babishikira, babyibonamo, bakwiyumva ko bari iwabo imuhira mu gihugu, ari iwabo atari ishanga, atari mu mahanga. Umunyapolitike mwiza ni uwifuza ko ibi akanini n'akatoya n'ibindi byose byasangirwa na bose kandi mu buryo bungana, nta busumbane. Umunyapolitike mwiza ni uwigisha inyigisho nziza zitavangura, nta macakubiri, nta kuvuga ngo aba ni abacu, ngo aba si abacu, ngo abo mubigizeyo, ngo aba ntitubazi, ngo aba ni babi, ngo bose amashereka amabi yanduye y'ingengabitekerezo mbi. Ubu se abagira ingengabitekerezo nziza bo bavuka bati ahubwo abantu mwese buri muntu ayungurure ubwenge bwe Imana yamuhaye n'ubumenyi yegeranyije hano ku isi, byose anyuzemo akayunguruzo, ayungurure akuremo icyiza kizima gikwiye kandi yakigeza muri bose bakakibonamo, bakiyumva